gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka di aramidam ba daw? Awan pa'y pulos pagsungraw. Kapilitan manan ang mapandatao di bantay nga agayaw. Kahit anya ngay nga raw, no sa dino ti ayan ti kayaw, ay katiso at ipagkaywan. At dayamot maala kayo ijay kalsada, tapno ijay kaamapan. Ay, bakitan ka, pilosopaw. Imbaga kaya nga di kalsada ti pagkaywa. Inkaki din ta ni Aldawan. Tilang pagsungrod ta ita ti adda ijay kusina. Alay, tamapanakaw. Di kan sumanaaw. Apay ngamin asa kalamapan no ibaon ka. Nabayag basik asaan anasangon ni Enting tinagkayaw. Lakwan nakman iti kayo, pari badong. Ay, gumatang ka iti kayo, maray. Ay, ustaw. Tayo nakagkayo iti ilakok king kamaray. Kakaiso ng awan pulos kwarta. Ay, sige pare. Imbagla apaglambungan iti bukbukal. Ay, nagngina ti LPJ. Mala, tama pa nakagkayo, maray. Wen, kalpasan na, ilakom kanyak. Wan, maray. Kat numakaalak, iti may sarapay, itulod ka, ni balayaw. Ay na, agyaman nakno kasta, pari badong. Ay, mayat Madaanak iti kwarta, adi na oras, maray. At damot babae, dito'y bantay. Anya nga tatararamidin na ditay. Ay, saan ang agpadlaw? Kasi putak, mga taramidin day ta babae. Nay, nagtugaw may titipoon ti kayaw. Kasla na banaw. Nabayag nga taanagnag na. Nanana, timalyawin dito ayan ka. Ay. Di na kumadangran, Manong. Pangaasim. Apay, kabut-butang ka dito itsurak. Apay, akabutang nak. Ha? Saan? Kunak nutulisan ka? Apay, aglang lang ka di atulisan. Kaslakas nga, Rod. Saan ka kadi atulisan? Wano, amasuna ka. Apay nga da ka dito'y bantay. Dita ka no babati ayan ti barangay kabildatan. Mapanak kumadita. Asino ti papanam ijay? May sarapot-mot kayo day ta paray. Apay itin mo day ta kanyak. Order ni Maribanang dayto'y paray. Gatangan na kanaw. Kunak no ipadawat mo kanyak. Apay nga ipadawat ko ngay paray. Imbag king ka tadaw awatan nga honorarium mo. Siya ngay, pulos. Kung kunak lang paray. Kasi kamit kit di kwa, di ka pa'y lakit kwa. Anya kwa paray. Jay kwa, di ka pa'y lakit bumaknang tapno ada pagutangan ti kayat ko asawen paray. Ay, kuna malanuan niya dahil ibagaman. Anya ayat ipagarop mo iti imbagak, di ka pa'y la. Iso nga rod adinamag ka o tadyak amo tituloy na paray. Putid mo nga menti pa ng ibagam. Pare, mano ka di tibayad ti kayo. Ay, adaking kan maray, numanaw. No, itid mo amin ti kwartam ake, may mayat manay. Kasanungay no 20 pesos lang ti kwartak. Ha? Ibagam no mano ti bayad na, tapno amok. Syakit din agumatang ti mangibaga iti presyo. Sika nga aglakaw. Kunam itay abaintay ti kwarta, maray. Nayunam lang may tisiraw di imbagam. Anya, 200 pesos. Kunam nga ibagak ti presyo, itatay imbagak. Nagmulagat ka may maray. Iso nga rod nga datawar ako nada. Maray, itay ibagaking ka. Adda nakita ka babae ijay bantay, idi nagapuwak ijay. Babae? Ay, anya nga iti naramid mo kan kuha na iti nakita. Anya kumangay taramidag king kuha na paray. Isong nga ron adamdamagak. Ayan na ngay. Ay, diyak kamuman paray. Maamwak to no agsubliak ijay. No adapay ijay wano awanan. Mga no isumot ti sublim iti bantay. Ha? Inang nga rod agkayo iti ilakok paray. No kaya mo di umay kamay. Tapang kitaan ta no dapay di babae ijay.
ti kaaruba may anakita da ni Badong ko nga daawit na akayaw. Ang awan mo't ije balay may maray. Ay, wen, Maray. Napanangayaw ni Pari Badong. Kalpasan na, impan na ijay balay, kat inlako na kanyak. Ah, nagagat anapan na ngayaw, gaputa ilako na, idento ta nagsadot, no siyak ti mangibaon amapan mangayaw. Ay kat ibagam ngamin nga ikam iti kwarta na, tapno nagagat nga agkayo iti pagsongrodyo, Maray. Kano kanon mimot ado at ipakausaran ti kaywon na. Apay ngay nga ikakpay lang iti kwarta na, maray. Ay katwen tapno magagat amapan agkayo, Maray. Naglaingan ngay. Apay, tangdanan nakma at nagtrabaho Saan man? Dayjay man ti babae, paray. Ah, At dayjay sirok ti kayaw. ti magdarmatan. Ay, agsalamutan iti sirok ti kayaw. Ay, Ha? Nay, apay ngay. Ay. Limpyo mo ti day ta babae. ay, sus. Ita, kaslamot ti nadakurkurang na. Dayjay, isi mardeng agsalsala. Na, Ayan mo nga, Romeo. Ha? yay. Nak, ditoy. Naa, Ni Juliet ay, dito. sapsapulan na ti agnagan iti Romeo. Ha? Isupay kano ni Juliet. Yay. Itayak pa'y ditoy, Romeo. Ah. Ayan mon. Mabisbisin akon. Di ka di maasik ni Juliet mo. Kaslamot tayo nubila a Romeo kun Juliet ti dakdakamatan na. Nobila lang mo ti Romeo and Juliet, paray. Apay ngay nga ibagana nga iso ni Juliet. Day, awan mo't ni inting dito'y tersena. Ay, napananangatan. Ay, naibaga itay ni Mari Kwanang nga imay kano ni Mari Tuyang kat sapsapulan na ni Badong na. Ay, ita, sapulak mo't ni inteng. Ay, una yan. Napangagpaiso ni Pari Badong itay ijay balay. Inyag na ti ginatang ko akayo. Ay, ang adamot itay ni Inteng idimay ni Pari Badong. Idi pimanaw ni Pari Badong, rimwarmot. Ay, una yan dagidya alaklakayan. Ay, nagkuyog da siguro. Ang, sa dino ngay nga tamanan ti papananda. Ay, apay asap sa pulam ni Romeo. Balasang ka. Sapsapulak ata mapukpukaw. Asino kayo ang naglalaad? Ha? Di na kasit ganda kayo ang Ay. naglalaad. Kunam amabisin ka. Ay. Kaya't mo kaditimangan. Ken makita ni Romeo. Inlamang yung kati ni Romeo, abiyag, to'y biyag ko. Na. Kwa, saan mi nga inlamang? Nalabit nga da iti baba. Sa dino ababati nang ipanamkan ko na si Kalaad. Ay, umay ka. Ta mapantayo iti kabalbalayan. Delikado dito. Ta mga no kagatin na katiulag. Si kakaditi ulag, Laad. Na. Ay, di mo man sang kadagulit ala adak. Nagtairak tupay kung naninanang ko. Paray, apay, iyawid mo iji kabildatan, day taagbala. Anya ngayon nga ron. Apay, baybayan ta dito. Ay, kit balunutin na ka ni Maribanang Saan kumot nga asawaan? Tulungak laang. Kasano at hulong ti ipay mo kingkuha na ngay, paray. Inak-i-report iti pulis ta sa pulen dati kabagyan na. Wano ipandakat iti mental hospital Ay, sapay kumibin mo't king ka. Kaslam amuna kamay. Ngam agridam ka. Ang mga nukilat sumupag. Maray, di mo kadilat na nakita ni Badong ka. Kunan ni Mari Kwanang anakita na ida nagkuyog anak paamyanan, Maray. Imbaon ko anapan na ngayaw. Ngam aging ga ita, awan pa'y mag. Addan insangpet na itay ije balay.
amang ano nagsubli ije bantay. Ang apay ngay anak kuyog da ni Inteng. Amangan no napan mo na ngayon ni Kapitan Maray. Nagsaya atin ngay no kasta maray. Ket no ibaon ko nga agkayo ket kuna na asaan kano abagay itikasken kuwa na akapitan timapan agkayo. Iso masurunak. Naa, anya ngay kumatidakas na numapan agkayaw. Sigurado ka kadi nga adama ka ni pangipanam kanyak si kalaan. Na, talaan ko na naman kastaon na ti panang pet-pet mo ititakagaw. Amang ano tumaray ka? Ha! Di kan tumakamatan. Na, Awan lakit nga ron, timakan ako nam. apay ay nga da ka ije bantay. Anyat araramidem ijay. Uray si kamat. Apay nga da ka ijabantay. Kayat ka makita. Oh. Adda ka di kurkurang mo? Apay kumakayat da ka makita. Kwa. Kayat ka tulungan amang biro ka ni Romeo ako nam. Romeo? Asino Romeo dayta? Na, maulawak. Kung nam itay abirbiro ka ni Romeo. Ita, damdamagam no asenyo ni Romeo. Oh? Kastan sa ti adda kurkurang na. Di mo amot isasawam. Isak pa'y kitin kada kurkurang na. Marituyang, makitam ti sumugad. Nay, ni Badong kumit Maray. Nakaawit iti kayaw. Nay, kadwa na mo ni Kapitan. Ha? Adda mang keb-kebin kan kwa na babae. Na, asino ngay dayta babae? Sinalbag nga inteng. Isukat nakngatan iti dayta babae. Ay sos, pasaray si Kuten pa iti babae ni Kapitan. Nay, nakakitkitaan na nga ta iti dayta babae. Numuna kat nagturudmat dayta nga inting amang isang pet. Ayan tay balunot kon, inakman alaan. Ay, mabitang Maray. Ah, Amun tayo pa'y ano asino dayta babae. Saan ka pa'y nga agpungtaot? Urayin tapay ang makasangpet da. asino ti kadwayo a babae? Asino daytoy alaan? Takaslaan niya nga agdamdamag. Asino ka abastos? Bastos ka no tinagan daytoy abakit. Laad lang armudan bastos man ang tinagan na. Ay, nagalasa. Kwa, tungaw. Bay amlaan. Ada kaskastoy na. Ay, nagsinyas ni Inteng nga dakurkurang ti babae. Ay, kunaklakit din anya itayon. Ay, ayan timakan nga ibagbagatoy laad. Awan samat. Na, Mabisbisinak una yan. mabiit laeng. Mga laak iti kanam. Nakasalsalawan nyo iti dayja babae. Kasta unay tibisin na. Ijay bantay. Numaminsan, agsala. Numaminsan may, agsangay. Uray ladwa ti ima nang agkamag. Di nan samot ang mutag kutsara. Kasauta yon tao inton malpasamangan. Saan nga agsusurot nga minti sungbat na. Nga po siguro itibisin na. Apay nga insangpet yu dito'y dayjang agbala. Kuna ni pare intay nga tulungan na kanaw. Ipakaam muna kadag iti masignan. Ipatiliw na ti balla. Ay saan mo ta? Ti pulays, ti mangitunton, no asino ti aking kapagyan. Wino ipanday di mental hospital. Sapay adamot itsura dayja a babae. Bantayam ti babae ta mga no pumanap. Awagak basit dagiti masiknan. Sige, mangmangan pa'y may. Ala, awaga mo. Taamangan no pumanaw, kalpasan ang makapangan. Mabit lang. Data, idayal ko ti number da. Ay, hello sir. Kaya't ko nga ipakaamaw. Nga ada agbala a babae dito'y ayan mi. Sir. Ang mga ano niya ti mapasamakan ko na. Ta nakadanon nga min iji bantay. Yes sir. Ada kami dito'y Tersina. Asidaglag iti barangay Holte Kabildatan. Yes sir.
Sige sir, aguray kamay. Bye! Aday ta, naawag ako. Dagiti umay dito. Masaknan. Ada kanon na pan nag-report. Nakalibas kano ngamin ijay balayda. No saan kano makatumar? Kumaro kano ti sakit na. Aday tan tilugan dagiti pulis. Alaan dan, ti nakakaasi a babae. Ay, day. Adamay sa babae, abim mabay tilugan. Ay, kaing ingas ti babae. Ang mga no inana aday ta. Imbaglaangan ata nakita yu jay babae ijay bantay. Ang mga nanya pa'y ti mapasamak na ijay. Iso nga edi imbaga ni pare badong nga adda nakita na ijay babae. Napanak mo ta. Tapno maamuak no apay nga adda ijay. Kita? Adda gayang pangurangan na. Ay, nasaya at launay ti inaramid mo, inteng. Apay nga, nakarupangat ka edi sumungad kami. Oh! Ay kwa, impagarup ko nga men, asaan nga agbala. Kun siksikutin nakamot nga men, ay sana mabalintikas jay Ay, isaan kanto nga isukat iti kaano mandungaw. Na. Si kapay laang ti dungog. Ni Kapitan Inteng. Ay nainteng, mapan ka di ijay barangay hall akas na ti itsuram. Anyat itsurak ta dilawom? Na, ay, kita ang mandeta chinilas mo. Ha? Pangis, nakasando ka pa'y. Kasanon, no adda mapan asabali atao ijay. Sino kumati sa bali atao? Apay, alien ti kayat mo asawan? Alien? Apay ko mga umay dito iti alien. Ay, di nakdisturbon nga agkapi. Ti kayat ko asawan. Sa bali atao. Ada ay apay sa bali atao. No saan nga alien? Oh. Ay na. Ay di nakmanrurudan inteng. Ay saan nga umno ti isungsong batmaw. Agga po iti sa bali a barangay. Ti kayat ko asawan. Wano dagiti agga po ijay ilay a bisita. Ha! Ay, sa bali ataw ko na ngamin. Imbag ta nasapa ka amay sa kadagiti BHW dito'y kabildatan? Imbilin nyo mat ngamin masapa ak nga umay dito'y barangay hall kagawad. Wala, tadan sa kano umay abisita tayo itangal daw. Ado ka diti umay asa nga ili kagawad? Diyan ka mo. Ni kapitan to ati makam mo. Tapno ammo tayo ko mano ti sa nga ili tayo kagawad. No mano ti isa ganaan tayo. Ay, masapa da pa'y siguro. Hanggang murayan tayo Tapno ammo tayo ti isagsagana tayo. Wen kagawad. Apay anak kasukat ka si Kabadong, papanam. Mapanak dita barangay hall. Ada ka no umay bisita dita. Na, saan ka mo't nga opisyal tapno mapan ka? Anya ngay kumati aramidom ijay. Ay kat agpamarangak mo't akasla opisyal. Tapno ko na dagiti bisita. Nga opisyala. Di ka lang mabain. Apalam tumang amin ni Kapitan. No mabalin la kumaasukatan ti kapitan. Inaramid kan. Kabailan mayamot ti kabailan ni Kapitan. Tapay kumasaan ngay. Agpirma lang may kadagiti papilay. Saan lang mat nga agpirma ti aramidan ni Kapitan? Adupay. Ay kabailak dagita. Siyak pa'y matikunan. Di ka man agin lalaing takababain. Ay sana nga agin lalaing. Tatalaga ang nalaingat. Tuyan. Kitaam ni tatabad hong kagawad. Sumungad nakadisente. Hey, tatabadong. Papanan niyo? Umaya man mo dito, kagawad kusep. Pang kita akmay, noan niya ti aramiden ti kunan ni kapitan asa nga ili ita. Nagitilang mo't opisyalis ni makisangaw. Nay, kasla opisyalak mo tin Iso nga imuna kapaingam ni kapitan. Imunak, ti imbaga na asyak pa'y kanaw ti makisangaw iti sa nga ilay. Apay, mabalin asabali ti sumango iti umay asa nga ilay. Apay kumangay amaday. Ay, at tugawa man kayo dito'y tugaw ni Parik Ngainteng, ang kapitan. Ha? Ay na, nagbayatan. Nag-feeling mo dito'y alakayan. Isugot tinagtugawan iti tugawan ni kapitan.
Adda ka no umay asa nga ili da dita barangay hall, Maray. Wen, Maray. Ang masurunak ken ni Inteng. Ta nakatsinilas kit din iti pangis. Ken nakasandaw. Isu nga imbagak nga agsukat. Ken sukatan na ti tsinelas na. Napanmet ni badung ko ijay. Kunak no napan kamag. Ay, uray siyak ti asawa ti kapitan. Saan arumbang nga inak makibibiyang ijay? Ta saan kumut at trabaho? Apay ngay ni badung ko, napan ijay, Maray. Ay, jak ammo ken ni badong mo. Na, anya ngay nga ta tinapanan na ijay. Opisyal mo lagayam ti sumango ako na. At dandag iti sa nga ili. Ngam awan pa'y mat ni Kapitan Kagawan. Na. Makisamano pa yan ni kabadong kanakwada. Isumutun ti inawagan da itikap. Ay. Agraraman ngamin alakay. Nagtugaw kit din iti tugaw ni Kapitan Enteng. Mas dawak ka ni Tata Badong. Ayan ngamin ni Kapitanay. Agdadamo dagitaan na ibaon dito. Iso adidam ammo ti Kapitan. Inakman kitaan ni Kapitan no umayan. Ay ingkan. Darasan. Ibagam nga adan dagiti sa nga ilay. Wen Kagawan. At dandag iti sa nga ili, Kapitan. Apay anak ka tsinelas kayo. Kan pangis pa'y. Sakat nakasando kayo. Adadan? Wen, Kapitan. Ada ijay ni Tata Badong. Isu ti impagarup dagiti sa nga ili a Kapitan. Ta nagtugaw iti tugaw yo akas Kapitan. Nataing garaw naman nga roden at nagraraman na. Isu ti kalalaingan ijay, Kapitan. Nagbayag kayo mga min. Nakadisinte pa ijay. Kartingak nga rod sukat. Ay umuna kan ta sumaruno ak. Sige nga rod, Kapitan. Inteng, adan dagiti sa nga iliyo. Angam adda ka payla ditoy. Kita no gusto ti pulo short ka. Ay, imbagak payla ngamin itay nga agsukat ka. Angam di kamot naggunay. Ay, takwilyo ti badom. Nakaunag. Tarim mo mapanakon. Daka nung ngamin ni pare badong ijay nga agparparamag. Kaan imbaga na pa yan nga iso ti Kapitan. Di na naaramid ti kasjay no adda ka kumaijay. Agraraman day dya tao. Makapasuron. Ingkakit din, saan kan asumanao? Mapanakon. Good morning, visitors. Ay, pasensya ta, ada impaasikaso ni Mayor Kanyak. Imawag ngamin. Surita naladawak. Ay, kunak man no ti Kapitan ditoy. Kat jay nakatugaw iti tugaw ti Kapitan. Pasensya nyon ta agkabaw ngamin day tatao. Ipagarup na nga iso ti Kapitan. Kabaw nagayam ti imbaga na nga iso ti Kapitan. Uwan nga raw. Si kamot pare, sa anak mga gabaw. Limpyo pa lang mo ti utak ka. Gusto ayamat ti imbagam asikat ti Kapitan. Ay pumanaw ka dito. Agawid kan. Ay, di nakpagawidan pare. Kaya't ko amaamuan ti ibaga ti nga ilay. Saan ka nga opisyal? Para opisyal lang dito. So nga agawid kan. Si kapay asali dito'y barangay hall. Ay umay kan to, awan ti tao. Si kamot pare. Ay pudno ti imbagak ka. Uray agmalmalam kan agpatpat nagkadita. Awan mangi paray. Angam no ita. Saan amabalin? Kahit anya ngay timbaga dagiti sa nga ilidya barangay haul. Imbaga ki daya batingtingan nga agkabawak ka nan. Makapasuran. Tapay nga imbaga na nga agkabaw ka. Ay, jak man namuking ko na. Kasurun ko launay daya batingting. At dalakit di makagapaw no apay nga imbaga na nga agkabaw ka. Anya kumangay. Pagkakabawan na kidia, anang ibaga nga agkabawak. Isaw ti agkabaw. Apay nga min anapan ka ijay. No napantala ko man ijay bangkag, o di may mayat pay. Ay, nasakit tinakam ko, iti daya batingting. Ngam apay nga imbaga na nga agkabaw ka. Kumpare mag. Ay, numabaling nga ibabawi ti panagkumparay. Ibabawi ka. Nay, apay, awan ni Marikwanang, tasi kamot ti adda dito'y balasang kaw. Ay, wala na. Nagbakasyon pa ngamin ni auntie. Aday na si kaso na ija lugar mi.
Kasta, ay anyangay nagan mo basang. Teriyang, nana. Sige, lakwan na mangarod iti tinapay kan Diyos. Tabalunan mi kinibadong ka. Ay, angam, apay akas la ada kasurun nyo, nana. Kasuron ko man ti tao anang iba kang agkabaw ni badong ka. Ala, itad mo kidin tiga gatangang tamapanakaw. Ay, mabit lang, nana, Taalaag tigat gatangam. Adto yan, nana. Oh, Ay, kwa, ilistampay laang arod basang. ha? Ay, kuha nana. Ay, gatangam kunam. Angam ita, utang matgayam. Sa nabalay, bayadak to na dakwarta. Ha? Ay, nana, bayadan nyo tinalayo alako ni ante. Ay, agungat tulakit di tay jay. Imbag man, ta pinautangan na ka ni Marikwanan. Awan ni Marikwanang, tanda kanu inasikaso na. Iso ajay kaanakan na ti agbanbantay ni Tiryang. Ang imbagak agumatangak. Idi nyawat na. Imbagak nga ilista na. Kahit anya ti kunana ngay. Agungot kanu ni Antina no saan ko abayadan. Ang tim maraya ko na. Ha? Bayam nga agung ni Marikwanang baak. Imbag ta nagkita ta dito'y maray. Anya ka di ti pagimbagan ti panagkita ta, maray. Adda ka di napatig nga ibagam. Kaya't kula amaamuan, no apay nga imbaga ni Kapitan nga agkabaw ni Badungkaw. Imbaga na ka di ti kasta, maray. Eh, jak matambaw. Damagam man tay bagam kanyak no agkita tamanan maray. Sige, maray. Damagak no apay nga imbaga na ti kasta. Ay kat, papanamon ngay. Papanak man di tatirsina. Inak man umutang iti buggo ang taawan pagdengdeng ka. Ay, pasang. Adda buggo umaw. Awan ngamin pagdengdeng ka. Imbilin ni auntie, adyak ka no agpapautang, nana. Ipakitam pa iti kwartam, sakbay nga ikan ka. Sika mo. Awan man lat pa nagtalik mo kanyak. Oh? Mapabasol na ka din awan pa nagtalak ko kan ka, nana? Sikamot lang ti akin aramid. Idi na minsan, imay ka dito'y anangala iti tinapay kas kada Diyos. Idi singirak, timmaray kamatan. Iso nga no awan kwartam, ingkalangan umutang ija ili. Agpasahi akpay ama pa ni Jailay. Kat nagpasahi kami mat kanya antikwanang anapan naggatang itila ko mi. Saan mi nga inutang? Kun may sana na atidugan tilistaan nyo ditoy. Da kayo laang ay taglaklako ditaw. Damo di tadaya. O di, mapan kayo di tadaya, no pautangan da kayo. Sigay, mapana ko ni Jay Daya. Nan anos taglako Jay Daya. Saan akasken ka? Padpadam ti antim abaa. Sige nana, mapan kayo lang ijay. Kan, saan kan nga umay umutang ditoy? Gaputa di da kay matlaikan. Ay, nanatuyang amang ngutang. Anyamag ngay, tuy dinengdeng mo. Awan lang araw din sagpaw na, awan pa'y tibugong naman. Agpapadamot asaan nga agpautang dagiti adda tirsina na. Ay, apay nga ta, ano lumabas sa dita kalsada? At damang manggag ko amang katawa kanya. Ay, uray siya nga road. Didak pa yun pautangan. Ibagbagada kidi apumanaw alakanaw. Ay, nagalasing ngay. Intamalag, burasan iti mula ta natay. Tagbayad kan. Ang mga no ibagada nga utang amin na bakrang ta. Iso nga tangag katawa da no lumabas ta dita kalsada. Apay nga uray si kakat katawaan da. Kat syaklaang mati umut-utang. Diyan nga ta panangibagak asyak ti kapitan. Ha? Anya ti kunam? Ay, awan. Mangantan ko na. Ano sandan ti dinengdeng awan bugoong kinsagpaw na. Pudno ka day nga imbagam nga agkabaw ni Pari Badong. Nakadamagan ba't? Ni Marituyang. Kasla, dapay surun na ka.
Ta sinintir na gayam kat di na amuti makagapo no apay nga imbaga. No kasta, pudno nga imbagam dayjay. Apay ngamin nga imbagam tikas jay, kat kumparim mat ni pari badong. Kasanaw. Idadasa nga ili iji barangay hall. Isukid din ti nagtugaw iti tugaw kaw. Imbaga na nga iso ti kapitan. Na anya nga iti koneksyon ti agkabaw ken panagpamarang na a kapitan. Imbagak iti sa nga ilay nga ipagarup na nga iso ti kapitan. Ta agkabaw. Iso adin na mo ti lablabi din na. Nadlaw ko ngamin. Asininter ni Marito yang dayta nga imbagam. Ilawlawag mo tukon ko na. Tapno maawatan na. Dinamag ko kaninteng no apay nga imbaga na nga agkabaw ni badong mo, Mare. Anya ti makagapaw, apay nga imbaga ng agkabaw ni badong kaw, Maray. Idi kano adasa nga ilida ije barangay hall na ude ni Inteng. Napan kanumot ni badong mo ijay, kat nagtugaw meten iti ayan ti tugaw ti kapitan. Imbaga na meten nga iso ti kapitan. Inyam amuna nga iso ti kapitan? Wen kano, Mare. Iso nga imbaga met ni Inteng kadagiti sa nga ile. Asaan nga amo ni pari badong ti lablabidon na tagkabawan. Sana pinagawin ni badong. Ken imbaga na, para laang kadagiti opisyal ti maangay a meeting. Iso aday jay, naawatan met dagiti bisita. Amo ko, naapay nga imbaga ni kapitan nga agkabaw ka, badong. Nakadamagam? Dinamag ko kin ni Maribanang, no apay nga imbaga ni kapitan nga agkabaw ka. Amom mat siguro tinapasama, ngam di mo imbaga kanya, taamom amaday tinaramid ma. Inuwaras da nga ta tinapasama. Iso nga damangkat katawa kanyak no lumabas sa dita kalsada. Nalabay, iso nga ibagada nga agpadata no asaan nga umnaw ti aramid na. Ay, mababainak pa yun. Ay, madigayam ti agraraman akas kanyak tuyang. Uray siyak, sa anak anapudno iti ibagbagak. Iso asaan da kun atalken dagiti daduma ako kumarek. Uray ni Tiryang akaanakan ni Marikwanang. Ay, agbaliw akong tuyang. Ikatek ti kinagraraman ka. Ay uray siyak ba daw? Agbalbaliwak tapno agsublay ti panagtalek ti tao kanyak. Kumayakay ket ti tao kadata no saan nga umno ti aramid ta. Ni Kapitan Inteng! Inteng, asino ti kasasaum iti cellphone mo? Ay, ni Kwarog ta saan pa'y kano ang makasangpay? Ay, ada siguro pa kakumikuman na. Iso asaan ang makasangpay? Noan niya nga tamot ti pakakumikuman na. Awan pa'y maibaon nga agpastor itinwang. Ay, maragsakan mo't ni Badong, no saan ang makasangpat ni Kwarog. Ta iso, ti mangipasada iti tricycle na. Unan niya. Isugayam ti mangipaspasada iti tricycle ni Kwarog. Na. Apay an naragsakan ka? No iso ti mangipaspasada iti tricycle ni Kwarog? Si kamot. Saan mo't? Asino ti kinasaom iti cellphone mo, tanagdardaras ka nagrubwa. Pasahero, timawag. Agluganda ka na. Imbag man, tada number mo kadagita pasaheros. Ay, kwa. Naira na lang mo ta. No, da may lugan ka. Kit itad ka, tinambar ka, tawagan da. No, kaya da kapag luganan. Kasyay. Mala, gumatang kanto nga rod iti si daan tainton aldaw. Jak agluton tamapanak ijay bangkag. Adupay mga min, jain na po'y ijay kaldiraw. Malaway. Sige, tinakan. Na, mapankan ngam di mo pa'y inibusti ka pa. Apay, dapay aya. Sige, tarub ubag. Tasayang. Sakbay mapana. Ay, nasayata dakan pare. Makapantay di kun kunak Aristobar. Ijay ili ka dita, jay paray. Ije igid. Nagpipintas dagita servidura na ko naman. Ay, sus. Pag mayatan ti adda tricycle na nga aramatin pare
nalipatak pa asikat ti mga ipaspasada iti tricycle ni Kwaraw. No saan nga palagip ni Banang. Isu ngay nawagan nak nga dapapananta paray. Yes! Kumpare gusto gider. Friends forever ko naman. Ay na, day taman tayo kunada partners in happiness. Intagaron ag happy-happy. Anya ka diti order yo, tatang. Di nakawawagan iti tata. Kapitan ko nam kanya. Ken siyak mate ni driver baday. Kunamot kanya. Sa nabagay day tatang. Anya nga ron ti order yo, kapitan ken driver. Anya ti specialty yo dito, Miss Beautiful. Pinapaitan abaka, kapitan. Di kang hinaan nga arak, katay nabayag atapay. Asus! Naimas day dya a klase ti tapay. Ay, ada tapi yo dito, Miss. Isu ti kaadwan nga order da dito'y kapitan. Tapay ken pinapaitan. Ay, day tangaron ti order mi. Aldawa ngem awan pay mo dayi abadong. Ay, awan opisina ita. Ang awan mo't ni Enteng. Ay, napanan nga tanday dya a tao. Ay, rimwarman nga tan adi nagpakpakada kanyak. Ni badong kumat, imbagak agumatang ijay ilay iti si daan bay. Ta saan akon nga agluto, takagap-gapok lang ijay bangkag. Ay, kayat mo asawan maray. Orayam ti isang put na asidaan yaw. Day tatimbagakan kwa na, tanapana nga rod ijay bangkag maray. Ay, saan nga ta? Nga adda na pananda Enteng ken badong? Nalabit akas ta, maray. Ay, naimas ti tapay. Pati pinapaitan na imas mate titimpla na. Agawin sa ka di. Maulawan ti kararwak. Ay, sigaman paray. Kabalak pa mate ti ang maniha. Inta, karudan. No, day tati kayat mo. Ay, napsuga. Ay, uray siya mo paray. Nagsuga. So nga agawid ta kiting. Inta maturaw. Sigurado nga. Agbaner buerti urok no kasta. Ay, laki diya paray. Nabsog ti boksay. Isa mayat ti turaw. Ya, makapasadan no kastoy paray. Umaitan ko manan no. Awan ti ubra. Awan opisina yung barangay hall paray. Mada opisina ta. Dito yung restaurant. Ay, banta jay servidora ta. Bayad ta. Ay, tay cheat me, Miss Beautiful. Dayta nakasurat di tabasit a papel, kapitan. Ay, baga mo. Saan ko nakita ang papel? Sa nga ribaw, kapitan. Ay, sa ngaribo. Dahil tati sa ngaribo. Keep the change. Keep the change. Awan mabariyam, kapitan. Ay, next time tungaron mo, may kami manin. Umay kayon tungarod manan, kapitan. I promise. We will go back here. Naimas di papaitan kan tapay yun. Ayan timpagatang ko amasida. Malumaon, anyat urasan. Ay, kat kasla mo lang oras si di kalma na. Ayan timasida kunak tamabisina kaun. Nabartag kang saan kamot nga agat arak. Sana mga mininom mi di arak. Isa sana nga agat arak. Apay nga rod nabartag ka. Ay, diyan ka mo. Sana ka na bartag. Mala, ina maturugan. No my God, di bartag ko ako na. Ay sinalbag. Ha? Awan ginatang mo amasida. Kat naggapuak pa ije bangkag. Ha? Inak man lagumatangan iti corn beef. Sana ka nung agat arak. Ay, mayat man gayam titapay. Ay, basang lakwan nakman iti corn beef. Taawan mo't insangput ni badung ko amasida. Ha? Nabarte nga main. Nagloko mo't tanday ta badong.
Nagpagatang ka ngam di nakagayam inggatangan, nana. Masuro na nga raw. Ti pagsidaawa. Saan mo't anasanger ti angot na? Saan nga agat ara? Ngam napartag. Ha? Arak laang mati amok ang makabartag, nana. Ngarod tanong mabartag ni Badungkaw. Nagsanger ti angot na. Ngam ita, saan ba? Imposible day ta, Nabartag, asaan nga agat arak? Masapol ngagsarita kami itinalapat inton mausawan. Anya nga taaya tinakabartekan na. Naggapgapwam aya, inteng. Tadi ka pa'y nagpakada. Nabartag kan samay. Alangan nga ipakada ka mapaanak ijay Ristobar nga ayan tinapintas a servidora. Na, anya ti iday-daya mudom mo. Ay, maturog. Oops. Ay, mabit lang, inteng. Nabartag ka, ngam saan mo't anasanger ti angot mo? Kasano ko man nabartak sa anak mo't nga imininom iti arak? Oh. Saan mo't nga agat arak nga agpaiso? Oh. Saan anasanger? Oh. Agam, apay ngay anabartag ti itsuram? Makaturturog ak. Napanan. Kadwa na nga ta ni Pari Badong. Maray, ada ka din ni Badong mo? Adan maray, ngam mas daawak ta nabartag. Ngam saan anasanger nga agat arak. Ay, uray ni Inteng. Nabartag ngam saan anasanger. Iso amas da awak mo. Na, anya nga ta tinakabartekan da. Ay, ingkaman kita ang dagiti bulsana. Ken sa upem no anya ti angot na. Kastamot ti aramida ken Inteng. Taapay maray. Apay akita pay ti bulsana. Ay, amangan mo't no nabartak da iti maiparit a droga. Ha? Ay sige maray. Inangarudan. Amangan kit dino nagaramat da nga agpaysaw. Apay asaan da anasangang. Na, awan mo't ti makitak akarkar na dito'y bulsa ni Badong. Daytoy laeng mauwali na. Ang apay ngay nga awan tinapasadaan na. Anya tira aramidan. Sa upam sa mo tingiwat ko Anya ti ininom mo taapay asaan ka nasangar. Apay aya ti ininom kaw. Danom ti ininom kaw. Makabartag ayamot ti danom. Kano nabartag ka si Mangpag. Kat sa anak mo tanabartag kung naklangarudan. Adda sa bali nga angot mo. Ngamjak amo no anya da ita. Mamati ka kadiitan. Sa anak nga iminom iti arak. Anya nga rod ti ininom mo ang nakabartag kam. Abair. Awan ko naklangarudan. Awan mo tinakitak iti bulsa ni Badungkaw. No saan laeng ati wallet na nga awan karga na akwarta maray. Amukon no anya ti ininom da. Imbaga nakadikan ka ti ininom da maray. Ay saan? Ang idisinay up ko, wenno inangot ko tingiwat na idi nakaturog. Agat tapoy may. Kasta ka day. Na, sa dino nga tangay tinapananda na ginuman iti tapoy ako nam. Ay, day tati saan ko nga amo, Mare. Nalabit akabarbaro apaginuman. Sa dino nga tangay day ta pagiinuman. Ay, awagak man dagiti gagayam ko. Taagda magakman kadakwada. Hello, friend. Ay, adda ka di ammom apaginuman nga agi sa serve iti tapoy di ta ilay. Ha? Kabarbaro aresto barko nam. Adda tapoy da, friend. Kasta ka day. Ay na, agyaman ak iti impormasyon nga impaay mo. Sige nga, Rod. Bye!
Adda ka no kabarbaro aresto bar ijay ile, mare. Agi serve da iti tapay. No kasta, mapanda iti resto bar. Anya pa'y ngay no di kasta. Ay, agpaisuro akman iti makaamong agaramid iti tapay. Ta imbes ang mapandagumatang iti tapay ijay resto bar, syaklaangan ti paggatangan da. Alaman nga rud maray, uray siya mo ti serbidura. Ay, wain mare, duwata a serbidora da. Ang mga nunangina pa'y tilako da atapoy ijay. Win ka no nga road, mare. Talaga, anangina. No kasta maray, napan ka iti ayan ti gayema. Ay, wain. Nagpaisuro ak nga garamid iti tapoy. Ay, nalaka mo ilagayam. Tanasumok mo nga minin da kapitan ken badong ti mapan gumatang iti nangina at tapoy iti may sa arestobar ijay ilay. Amangan no saan lang at tapoy ti gagara da ijay maray. Anya ti kayat mo asawan, mare. Nadamag ko ang napipintas kanuka dagiti serbidura da ijay. Anya? Ay, panagkunak. Dagi jay serbedora nga agpaisaw ti gaggagaraan da ijay. Jak amu amaray, ngamday tamot tinadamag kaw. Maray, adda ka di putik, wano dakkel agarapon mo. Apay maray, Agarami dakon iti tapoy. Imbag lang nga iso ti inuman dagiti asawa ta. Sige maray, biro kak manjay dakkelagarapon kaw, tayag ko ijay balayaw. Takita mano kasano ti panagaramid mo iti tapoy. Ay won, mare. Yapoy ko pa'y ti bagas nga aramidan ta atapay. Ay, huston to numalutaw. Iyag kunto ti dakkel agarapon. Sige, mare. Saan nga mingkat nga umanay tay may sa agarapon ko? Alangarod maray. Taugasak pa'y ti garapon, tanabayag asaan anausar. Aday ta, naikargatan iti dadakkel agarapon ti binubudan ta nga innapoy. Kahit inton agtubog dayta, sagatan ti danom na maray. Wen, mare. Kat kabayatan abu may bayag di tagarapon, uming-ingal mat. Ikabil iti butay, mabalinan nga inuman. Ay wen mare. Kasla araken. Ngem, saan anasanger ti angot na? Ala maray, taintundan da ni mabalinan. Siputan ta da kapitan ken badong ko, numapandamanen iti nasao aresto bar. Ay talaga akas ta ti aramiden ta, mare. Imbag pa'y jay duwata ang mga la iti kwartada, ngam ti ipanda ijay resto bar. Ngarud lalakay dan, ngam nausem da pa'y lang, amapan iti resto bar. Mas daw danto no makita data ijay. Di daam mo asip-siputan ta ida. Danitan iti resto bar, napagsyatan iti tapoy. Kasino nga tati sumarsaruno at tricycle pare? Nagpartak, nagpataray. Jesus, inukurti ka na tan. Ha! Ay, nagsandong iti sangot agad. Yay. Dabanang kan marituyang di bima ba? Ay, sus. Agbuelta kayo, taagawid tayo. Ay, sus. Sus. Ay. Apay nga da kayo dito eh. Amumay, amapan kayo manan iti resto bar, ngaglaklako iti tapoy. Kasano nga muda ngay pare? Imbagam ka day. Ita, taadda tayon dito'y balay. Irwaryo ti kwarta nga igatang yo kuma iti tapay. Taagrenag kayo iti tapay dito'y balay. Nalaklakapay. Ay, apay ada tapay dito'y balay banang. Adda. Ay? Iso nga irwar mo ti kwartam, taitad mo kanya. Ha? Marituyag, ingkamot alaan ti tapay nga insagana ta. Areglado maray. Tauray agsasala tayo pa'y iti lambada, kabayatan nga uminom tayo. Ngam timapan kayo pa'y laang ijay resto bar.
4. Kuha. Tay kwarta, Inteng. Dito na kayo sa bahay na uminom? Ay. Taagaramid aktumanan. Saan kat nga ijay kayo resto bar? Ha? Ay. Laklakayan kayo! Sige. Itad ko ti gatang may kumaitit ako. Amom gaya mo ti agaramid. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?